Nah, ruang tong tebun. Mun asli tak tahu. Tuh lagi, jadi. 5 minutes later. Arya, Cak Fajri, cawi. Gula pun dadi solo penyanyi, solo ambu. Olan bila tua tak paju, Chan. Oke, Chan biar beremah. Iya, ini apa? Bila tua kan tak paju. Lagi ambu tak baju. Gula terus aja ada gendeng nih kah. Cek. Boh, oh ning gula. Coba. Mun tukang tabu nikah tekan napon tua, pagun baju. Caan. Mian ini katakan apa nasongotan, pagun ngak soleng ngelong tuh. Tadi dia Enggak. Ani kejaan. Aduh, kak. Gimana? Persen kemarin. Ya, asyik ada gendeng ya. Nikah. Ben oning nang gendeng. Tahu nih. Nikah Cak Fajri. Mun acara gendeng, aku colok kada mun terlekas oning. Coba beremah. Nah. Satu mban mbak. Iya. Oh, mban mbak. Satu mban mbak. Nah, ruang tong tebun. Mun asli tak tahu. Tuh lagi, jadi. Ya, marah apa nyampung wi. Arah kamera todus. Tak bisa. Enak. Ah, ya. Bermacan Bang Gila. Montokang nyanyi ya Tak bila tok. tua tak Berma padu. munyin anon, munyin gendeng ah. Akan tok mban mbok. Nah, ruwa. Arwa bani tak tok ban Berapa ya? Tok mbun mbak tok mbun mbak. Iya. Mbak mulai gila gede kita secara ya. Petok mbak iya. Petok. Iya. Kita kenal lah tuh ada baju aja. Gigir-gigirin orang gun badan gun. 500 nih kok. Neko 500 nih Bu. Neko 500. Neko sagami ibu. Aniko kebaik obat ndik manto tak pate ejok. Nganiko? Niko. Kan? Aniko kebaik sama tamat tua sebab cereme Niko. Gimana? Sampai ketemu lagi di season berikutnya. Oke? Di kanca bawicong Imam Aryanya mana Orang ngucak keluaran belu petok lahirah Du masalah benamun ngakria tak kalah ka odeng tade oteka beremamun pakun ngaria kekeran beuna mare kileula mare butuh satia jen sara duce palanga andi kanca beuna salaros koros kisal salmuana berema
tambah sara elang pikira engkau ya kia tak beresarua rengkile arua tak beres seningku kapi akelen mula akelen ruwa paste seneng adu mula seneng paste angen bengen pas komen lek dan subscribe beremah mon pakuna ria tekerana beuna mare kila mare butuh satia jen sara duce palang